Hei hi Pi Teii loi na thin Biak in Pi Teii loi na thin kohhran na nia chuan hei puzo lo mate no pa in amun min shwai puzo lo ma le hei an nu pina ni te min shwaya chuan he ta hian aluna entrance ompoka Pi Teii na alo loi na thin kohhran ani heta hian Pi Teii ta hian Pi Teii po vuina hun ser ta hian Pi Teii kha vuina hun ser mang bok ani Thomas Charles hei Reverend Thomas Charles lim ania lo en coltrin alo biak en ken alo en coltrin chuan Pi Teii loi na thin kohhran ponia chuan Mary Jones in Bible le na mun ponia chuan hei Thomas Charles alim chuak tu pa kha ani bok ani ni grouping khai là liền poi mo khop mai a hi zofa te tan mi poi mo tak mai Pi Teii lo loi na thin kohhran ania chuan Pi Teii vuina hun ser po helai hianin an mang ani